Oh, come on. Wah, mah televisi itu. Tema piara masalo eh. Ni. Pura mo kan sampai oli. Ko di televisi ya eh. Barak mati deh deh na. Kalinya sama nemu Dapat bensin ya roh. di servis ya eh. Perempuan kan mau pojok tu. Wah, mau teruk ke apa? Seperti kan ni ya anu ya di servis. Engkau roku. Ada. Berservis. Servis ada. Bisa loh. Televisi ni servis. Cocok ni noleh mana mau kero. Tak barak no. Saya timbal dek nak ulir kero. Ada. Saya nak geroba. Ay, bebek bayar. Mana kat TV? Bani. Kat TV. Dah. Tak tu. Kayak anu kayak barak kita anu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana ke tu? Bisi kui, tinggal lu ah. Oh, tengok eh. Agak memang ya kak? Tinggal lu ah. Oh. Pura ni kamu tunu? Wah, ya tinggal lu ah layar nak. Oh. Kunci 10 mandri ay. Lo kata aja kak? Ya roh. Servis atau anu batu ya? Jumpa? Jumpa. Ya. Oh, rewet nak bayar ni. Ya, rewet nak. Ya, Maju kau lagi. ya. Okey. Ku sedingit jangan apa kue. Peraturan sudah lagi. Kapan nanti lo kau bidangnya? Saya jadi tu panapur. Seterang nasa di pak. Dapat tertuan di dingin. Seterang karo. Tu nak seding. Kau apa ni? Paku ge opangnya. Aku ke ha? Masalah na to. Napis sa peda yala garo dua tas edita. Pakai lokal jogging su. Kasi ki manonton ya. Anto nga kasi. Nonton YouTube ko talpisi eh. Nauli ka? Weh. Ketinggalan jam aku kumakoy no lemani manonton ko tal YouTube to. Iya. Sebaki Yusuf nonton ke YouTube garo aku isan. Oh, ako karo. Di po iso. Harus kamisannya mati. Oh, iya bisa nih. Nah, karo kati misa. Ya teh gimana televisi? Ajar kaun roku. Tenon rokon runa tahu Ya. Tapi lokasina wiseng baru televisi. Jadi aku ya ale pasti tase di televisina. Dek mana iseng? Mana ka di na iseng eh? Biasa tuh kumalaki kaluru na tahu tase di namanya ka dek iseng itu. Oh, jadi Mana? bakit? Mana? Jadi. Supaya na seket tahu yang harus kak. Bombo. Dia na seket tahu. Maka cocok dek na isa kakutan ni rupa ng bumbo. Aku gar. Ako kapay. Iya. Oke. Mana? Mana?
Cina anu nih harus langsung bawa nih dua tamak nah supaya menghati ala televisi langsung bawa nih sergap. Oke. Wih. Jaro di Meki. Wah, gaya. Cok. Lo ki beraksi liu pasti saya nanti mino. Kati gong. Kamu tahu. Assalamualaikum. Bukan berasa lekuk. Bulan suci Ramadannya ya harus sopan. Tapi dia gak jawab mati tidak pernah negara. Sendiri ya. Oh Jaro. Makasih. Gak jawab. Tanya gitu, ulangi, lari mundur aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi lo kami minau televisi. Walaupun minau, iya, ala nih. Oh iya. Lipat. Iya. Bagaimana itu aku ini? Iya. Tutukin nah. Iya. Lama masa ulangi itu. Makasih Pak ini. Iya. Bagi. Oke. Tutuki. Ih. Lumayan rokok. Ih. Cerista. Ito pagi sini. Skip pa yun. Kasih na. Kunik ako nyam-nyam. Hindi ko pura maniladan na pa. Saya jamak-jamak ka. Agak berarti kita lihat. Ale, mana tuh? Lu belum mandi kan? Masuk. Kerana rumah luangi. Bener kan? Sahur. Santai bangun. Sahur. Iya magati minno televisi atau di magati sahur tuh. Masa nang taku. Idi magati ka sahur atau alena magati ka pada ceng televisi na. Apa dijaga? PTC di. Oh, wah. Tegi din naman kena dito. Ito na pasalagaw ya. Makare. Apala na pa Reo mana nih to sampai macam cai tahu lo kalau pada ceng televisi. May sapak mama mabay dito. PTC. Iya. Tapi itu pinapulok ko sahur. Baja sih ada. Sapo sampai ako militar pisa po. Pero ako na di sapo. Iyo ba, dek gagawa, dek gado ina kumulay na nang televisi ko. Lo mahal. No, sapo kurmain ka pang televisi, kurmain. Kate kurmain cang. Kurmain sa dia bulan wajib mer. Terus saka. Mana? Tapi gua asing ya. Hah? Gua asing ya. Senda bawa na cino man. Mga pinang ke televisi ya. Apa? Ini gimana sedih pituan nih adik tiga kan? Gimana selangin lo? Iya ro. Dapat apa beli ya kami kita kan nih. Mana semua sekarang? Tuh kita kim mobil ana selangin. Assalamualaikum. Salam. Anin deh. Engka televisi ko lo balu dek ga capu mana ni doi ko bola jadi. Dalam televisi ko no balu betul nama kokoy. Apa di? Iya. Gara-gara lockdown ya ndi ya weh. Dek ga kasisan nama ke Andre. Lockdown ni. Lockdown ni. Anu bawan ni. Siaga-siaga lo iya langi. Kapag dulu na ga. Iya. Padi isa na kasi ko wala na. Cindolo miha sapo cindolo miha. Lo di Cina ro. Jaro di. Ya lani ka pa. Lani. Ini ga televisi. Iya. Lo komal dari nama bapak berat larang. Jaro tawar. Magen di. Siapa di balu kangi?
Jaga yang Loki ka. Ih, boleh ni dia tu. Doratu. Telur ratu. Oh iya, cocok mas Empo din nasa po. Sempo. Mas Empo. Telur rato. Yan na, cocok nih. Ya Pak, oke. Ano pa, bukit iteta mo ro. Kita mo ro. Dai. Pak boleh je bawa itu. Udah nyebab biasa tuh. Pak biasa. Garo di. Kita yang polis tadi. Eh, kawan mana tapi sini tadi. Iya, Rita. Wah, ada tengok isteri televisi. Coba ke bukan aku tak turun. Gue tak buka. Jangan nih, Bang. Baru selesai dari sini bakal aja tuh. Assalamualaikum. Salam. Ini balik. Ya, ini. Mereka sapu yang Mana? Di mana po? Mana kat TV ko eh? Mana balu guys? Lenya itu. Berarti ni nama kan? Tani yang. Mana tu ya? Mana tu ya? Kai. Ano ko tayo? Ada di sini, ada di sana televisi bekas. Kami akan membuat satu konten. Bagaimana cara supaya ada satu konten dengan televisi bekas sana? Karena anu nak buat orang toh. Jadi kita ceritanya ini usahakan bikin satu konten dan harus jadi. Bagaimana? Ayo kita, let's go. Curi. Pangas. Pangas, guys, pangas. 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 Oh. Aduh, kok panas. Ulang. Betul, Bang. Lenya itu. Berarti ni nama kan? Tani yang. Mana tu ya? Mana tu ya? Kai. Ano ko tayo? Buka.